Nagaland chong Tangkhul Union Dimapur na lirup nit miyon haira. Imphal East District we abam ngatatay dali khutlay hay sa security force na phakwi haira. Assam we Lajit Barbukan Police Academy ji Singum Phangawe Lungli India we Mathamai Thui gaji Police Academy nga Sarada Union Home Minister na hanghaira. Leisalala aja Tangkhul Express Pvt pau Ringyaophi Ningshen in Apamidali pau ping may saina nganang rumsa. Nagaland chong Tangkhul Union Dimapur na lirup nit mayon haira. Panit ji achon tarik thrada mati thang rajape hau khu Ringyaophi li mayon da angrana ngeji retired engineer social activist umpam raikhan maso sada wasang. Kala IGNOU regional director Dr. Mayon Mishimre na khayaw sada wasang. Umbam raikhan na kamatwili itum karing karak mathame kavai lansinrin resang haksang palungra kachihang. Kala itumui thought hili mili poda karing yur mangasang sak sada kasatsanga. Lirupanit kamayon mamaji bai maji kamashaw wuivang konbura rizat e shishak na horaimia. Ang ranangi jili haula lungjanla kamahon ngashan sari hoksa kashay tingreir kangakun kangatuk zeba gaher hikatata ngaryong han khuigada Tangkhul Union Dimapur lirup nitring palakaina mayon haira. Imphal East District li khudlai hai sa security force na phakwi haira. Manipur Police kala Central Force na Imphal East District we apam matili operations via kaji official pau aya kupthang mishoka. Operations akana Sakolmang Police Station azingli Pukau Shantipur Kapungbamli Vata Security Force na magazine kazang Bold Actions Point 303 Rifle aka INSAS LMG magazines thara INSAS Rifles magazines aka Bulletproof Helmet tharada kathum kala Bulletproof Jackets cover thruk sampangaji. Yang Bokpi Police Station we azingli la Sanasabi kala teamna Bokpi pamni security force na bulletproof plates mati 2 helmets kani ammunition box aka bulletproof jacket sampangaji. Hengang police station azingli matai khali 51mm mortar aka magazines kazang .32 pistol aka 12-bore single barrel gun aka INSAS magazines aka INSAS rifle ammunitions panga bulletproof jackets kani kala bulletproof helmet kathum sampangata official pau shoka. Assam ni khalei Lajit Barbukan Police Academy ji jingkum phangawe lungli India we mathami thui kaji Police Academy nga Sarada Union Home Minister Amei hanghaira. Assam Golaghat District Dargon ni khalei Lajit Barbukan Police Academy ji mathami da sem ka khui phrase khari aya Amei na tharkat kamiya. Shana kahang Lajit Barbukan we mirin kharjan atui ara magadaga tumaina ka bihaidale. Kala nangalei hiwi naushinaw bingli kasat kami leijinga da shana majan sanga. Union Home Minister jina kahang sadra kahai zingum thra hili jingri kahai latung mamanda Assam li khanutot ting thra langda na khutlai haida da mainstream li ungzang haira. Tangkhul li ramni ni shawat ka kham ot mga khui mamanda aya tarik thrada kathumli GPRN ung Tangkhul regions na zamyur nga datay da tukui haira. Tuka khui je andro zam leaders tingka shakathum beer box thumra whiskey case thara kaya. Khui mi kahai zam bingji WTR office ukrul headquarters li paumi bingwe mangali sa shiman mi haira. Itum na phaning pai Tangkhul zam la nisha na sajada khle shimit khawai sada GPRN ung Tangkhul regions na ka kham ot rashungda Achahon tarik aka thangla nishari phungjat kasami ka thum tukhiya. Kala nishari nga datay da sashiman mi haira. Nisha zam ari araili WTR na makamaya saklak ay na hang kamatinay na nga soda kakam hili yaroy na lagatom kawai kasathaira. India we Northeast apamli investment mathamay nga sa kawai high level task force center Tripura CM ni convener kapangsang haira. Northeast Regions and yearly investment promotions with our Ministry of Development of Northeast Regions na high-level task force semragaji achakom 72 plenary of Northeastern Council li ngasan hairasai. Task force chui convener Tripura Chief Minister Professor Dr. Manik Sahakala task force chui member ping Union Minister of Amtoner Joy Diadidia Sindhya Meghalaya CM Conrad Sangma, Nagaland CM Nefirio, Sikkim CM Prem Singh Damang Atum Zanga.
Meghalaya li khalei lungkhur lungchung khur na India we sangmei thui kachi cave kathara nga sahaira kala china limestone cave nga chaili sangmei thui kachi koli zanga lungchung khur ji 13,618 meters kaya ngalei khur chiran khalei ka sa je Meghalaya Adventures Associations MAA na international teamling asoda maroon kachang khawa expeditions li phakashokna Rida mathairang ka sa lungkhur shongfu ji expeditions chile 22,663 meters kada lei ka sa thei khui haira lungchung khur jili kong long khawai bam la zangda apam kai khali kachui ka pak meters thumra kaya chi expeditions chile shankui ka hai chi zangla ka Meghalaya le lungkhur asan 573.6 kilometers ka haira ka apam chuing leikhur undergrounds network ka chunga mapha khuirang ta experts pingna shitsanga Badma Awards 2026 wuivang aming mikasang hawpok haira 2026 Republic Daily mishoki kachi Badma Awards wuivang nomination recommendations kami ayay na hawpokta marang tarik tumrata akai na tangta misang paira Badma Awards with nominations recommendations chi online Rashtriya Purashkar portal awards.government.in li misangki kachina Padma Awards Pingji Padma Vibhushans Padma Bhushans kala Padma Shri da India ngalei wi ruchum naulik kami chungme thui kachi machut ngasaya Awards chi mi saikoru jatur opam shinau mir nau makhaila samphang pai ka doctor in a scientist ping mazangla government servants PSUS li kazang ping Padma Awards wuivang eligible masamana da PIP li sarkar na chanpau miya Sarkarna Padma Awards hi People's Padma Yaruyu Padma ngasang sa khawai da regional saikorana nomination recommendations mikhavai sarkarna kasat sanga kala hi khalata wiming self nomination sapaya Shinausan society li ngazan khamaya sections SCS eina STS divyang persons hipingwi alungli Yaruyu wuivang ot ngurut mathalak eina sami kahai Machut Miran Mipingli Awards hi sampangasa khawai sara kachila hangsanga Assam Sarkarna Directorate of Prosecutions wi phungvu kapangsang haira Directorate of Prosecutions china state chui law enforcement kala judiciary li katomira Directorates chui directors kala deputy directors kathum kapangsang haira kachi chief minister Himanta Biswa Sarma na chanbao mishoka maram hi Twitter li kabida CM Sarmana kahang law enforcement and judiciary li katom khawai hithada prosecutions ketre khalei states ngachaili Assam la khareli zanga kala china michang magazang efficient kala mashun khami mechanisms ka semli ngachona da CM china hanga state sarkar china makhan phukan ni directors of prosecutions kapangsanga phukan ning soda Danesh Das Santanu Bhattacharya kala Manash Haloi Athumli deputy debaters of prosecution sa khawai kapangsang haira 2036 kum India na Olympics makhok mikhavai Ahmedabad li stadium thara semra kachi home minister Amei na hanghaira kantina karli lupa 316.82 crores we Bera High Performance Center semkhawai achahon matang union home minister shana online angran angiri foundation stone shunmi haira kala India na 2036 Olympics makhok mira da hanglu shithaira Shana kahang Olympics wuivang Narendra Modi Cricket Stadium ngalemli khalei Sardar Badel Sports Complex li stadium kahok thara semra Bera High Performance Centers chi Gujarat we Bera athletes ping wuivang infrastructure mathala kahai kashungla kahai level eina high mira da home minister Amei na hanghaira ladluida ajewi khamdaya pauping Nagaland chong Tangkhul Union Dimapur na lirupnit miyon haira Imphal East District we abam ngatatay dali khutlai hai kasa security force na phakwi haira Assam we Lajit Barbukan Police Academy ji Singum Phangawe Lungli India we mathamai thui gaji Police Academy nga Sarada Union Home Minister na hanghaira Aji we pau hiling ajang haira pau na takhlei Nathum saikorali Ringyaophi kala khamahai simik show nga sa seran